Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es lunes 15 de diciembre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. El sector del transporte aumenta su flota de vehículos en Ourense a pesar de que se reducen las empresas. Por otra parte, el Partido Socialista denuncia que los concellos tengan que asumir el 30% del coste del servicio de axuda no fogar. Y además, Barbadás firmó un convenio con AEC para nuevos espacios sin humo en su entorno. Comenzamos. El transporte de mercancías cae en Ourense. A pesar del retroceso general del sector, la flota de vehículos aumenta en la provincia. El sector del transporte público de mercancías cierra el año en la provincia con una significativa caída con respecto al mes de diciembre de 2024, pero con una particular evolución, ya que a pesar de la crisis ha aumentado su flota de vehículos en contraste con la tendencia general gallega. Las cifras publicadas por el Ministerio de Transportes confirman un retroceso del tejido empresarial, pasando de 769 a 743 empresas del sector, 26 menos en un solo año, una caída del 3,4%. En el cómputo de Galicia se disolvieron 316 compañías en este tiempo, bajando un 4,8% con respecto al año anterior. El descenso afecta tanto a las empresas de transporte pesado como a las de transporte ligero. Las primeras pasan en Ourense de 569 a 558 y las segundas bajan de 200 a 185. La provincia queda marcada por una pérdida de actividad continuada, condicionada por el aumento del coste y la falta de relevo generacional. A diferencia de lo que ocurre con el número de empresas, la evolución de los vehículos adscritos a autorizaciones de transporte dibuja un comportamiento a contracorriente en la provincia. En 2025, Ourense pasa de 3.390 a 3.410 vehículos, sumando 20 unidades más. Un caso excepcional, ya que en el resto de provincias gallegas el número de vehículos con autorización caen tanto en el caso de los pesados como de los ligeros. Os socialistas denuncian que os concellos asumen case un 30% do custe do servizo de axuda no fogar, mentres a Xunta cobra apenas pouco máis dun cuarto, incumprindo as súas competencias exclusivas en servizos sociais. Por iso, presentan na Deputación unha moción ao respecto. O Grupo Provincial Socialista levará ao vindeiro pleno da Deputación unha moción na que exixe a elaboración dun plan estratégico provincial de servicios sociais, que se reforce o financiamento do servizo de axuda no fogar e se inste á Xunta a cumprir coas súas obrigas legais na materia. Os socialistas denuncian que o SAF constitúe un piar fundamental no sistema de atención á dependencia en Galicia, pero que nos últimos anos transformouse nunha carga económica insostible para os municipios galegos, nomeadamente para os máis pequenos, que son a maioría na provincia de Ourense. Segundo a Federación Galega de Municipios e Provincias, os concellos ourensáns asumen case o 30% do custo do SAF con recursos propios, mentres a Xunta de Galicia só cobre pouco máis dun cuarto, malia ter a competencia exclusiva en servizos sociais. Aseguran que os concellos están asumindo custes que non lles corresponden, cargas económicas impropias que os afogan para prestar un servizo clave nunha das provincias máis envellecidas do Estado. Alegan que outras deputacións provinciais están a asumir un rol activo na planificación e financiamento dos servicios sociais comunitarios. Poñen de exemplo a Deputación da Coruña, que elaborou o seu propio plan de acción de servizos sociais, destinando en 2025 8,7 millóns de euros para financiar máis de 372.000 horas de SAF e contratar 180 profesionais, e tamén a Deputación de Lugo, que acordou neste pasado exercicio 3,3 millóns de euros o SAF para municipios. Por iso, os socialistas piden á Deputación de Ourense que asuma un papel máis activo e ambicioso na planificación e financiamento dos servizos sociais. O Concello de Barbadás sinalizará novos espazos en fume para concienciar a poboación dos riscos do tabaco. O Concello de Barbadás reafirma o seu compromiso coa prevención sanitaria e os hábitos de vida saudables coa sinalización de novos espazos en fume no municipio. Este protocolo que o que marca
é a intención de liberar espacios en fume no propio municipio que pois lle indiquen a toda a sociedade civil a importancia da política antitabáquica. Non olvidemos que o cancro no seu 30% dos casos está causado polo tabaco e, polo tanto, este compromiso do Concello de Barbadás volve a demostrar pois a importancia que ten a prevención nun concello que sempre aposta pola saúde. Esta mañá o alcalde e o presidente de AEC asinaron un convenio de colaboración a prol da concienciación e prevención. Sin vos sería prácticamente imposible chegar a todas estas persoas que necesitan da concienciación aínda sobre a problemática do cancro e a súa orixe tamén. Aquí facer mención de que en Barbadás esta cartelería vai se instalar nos espazos públicos máis representativos do concello, os que teñen máis afluencia, son os parques, pero tamén son entornos deportivos, que evidentemente o deporte e a saúde van unidos e, polo tanto, ten que ser un reflicto esta cartelería precisamente desa necesidade de que estén intrínsecamente relacionados. Nesta liña destacou as iniciativas do Concello de Barbadás a prol dos hábitos de vida saudables, como é o caso do Paseo da Saúde. O Plan Provincial de Lectura logrou dinamizar o comercio local e apoiar as librarías ourensás a nivel provincial, que facturaron a día de hoxe un total de 252.815 euros. O Plan Provincial de Lectura posto en marcha pola Deputación de Ourense naceu cos obxectivos de apoiar a cultura, fomentar a lectura entre a mocidade e dinamizar o comercio local. Dende a institución provincial ponse en valor o éxito desta iniciativa, destacando que todas as librarías que participaban canxearon bonos. A día de hoxe foron xerados 18.479 bonos, dos cales canxeáronse 14.895, polo que foron facturados un total de 261.861 euros nas librarías da provincia adheridas ao plan. Tendo en conta o éxito da iniciativa, a campaña vai seguir tendo continuidade. Rematará o vindeiro sábado 20 de decembro, polo que aínda se poden canxear ou descargar os bonos. A posta en marcha deste primeiro Plan Provincial de Lectura aos menores de 18 anos empadroados nalgún concello da provincia consolidas así como unha ferramenta eficaz para fomentar hábitos de lectura entre a mocidade e reforzar a economía cultural no territorio. A través desta iniciativa concédense axudas consistentes nun libro por persoa cun custo máximo de 20 euros que poden adquirirse nos establecementos comerciais que se adheriron ao programa. El Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia recomienda para esta Navidad juguetes que estimulen la visión según la edad del niño. La entidad aconseja evitar excesos en la alimentación para prevenir patologías como la retinopatía hipertensiva o diabética. La Navidad está a las puertas y con ella todas las actividades y celebraciones tradicionales de estas fechas. El Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia recuerda que para proteger la salud visual de los niños en Navidad es importante equilibrar las actividades en interiores con las de exterior, combinando actividades de cerca con otras que impliquen mirar a lo lejos, limitar el tiempo de uso de pantallas para reducir la fatiga visual y la exposición al exceso de la luz azul y elegir regalos que estimulen su desarrollo visual. También se deben prevenir accidentes con juguetes peligrosos y asegurar un entorno visual saludable con iluminación adecuada. Las luces de Navidad brillantes pueden causar fatiga visual y las luces LED blancas, especialmente de noche, pueden alterar el sueño al inhibir la melatonina. Los regalos de Papá Noel y los Reyes Magos son otro elemento fundamental de la magia de la Navidad y muchas de las peticiones son tecnológicas, como videojuegos o tablets. El colegio aconseja establecer límites de tiempo de uso de dispositivos electrónicos y señala que es fundamental mantener una distancia prudencial con las pantallas y asegurarse de que el brillo no sea excesivo, así como evitar que los niños vean la televisión o usen dispositivos electrónicos antes de acostarse y en ningún caso ver las pantallas a oscuras. Aunque es cierto que los videojuegos contribuyen a mejorar la visión periférica, el colegio recomienda otros juguetes que estimulen la visión de los niños durante su desarrollo, es decir, la memoria visual, la motilidad ocular, esa capacidad de seguir con los ojos un objeto en movimiento y la coordinación entre el ojo y la mano.
La entidad destaca que es mejor centrarse en regalos seguros y estimulantes, como los juguetes que fomentan el desarrollo visual, tipo libros ilustrados, juegos de mesa que requieren atención a detalles o kits de arte. Hoxe comenzaba a campaña de vixilancia de alcohol e drogas que realizará a DXT ata o vindeiro día 21. No que vai de ano estiveron presentes no 36% dos sinistros mortais na provincia. As portas do Nadal, as autoridades lembran que o consumo de alcohol é incompatible coa conducción, pois é a segunda causa concorrente máis frecuente nos sinistros de tráfico nas vías de circulación. Hoxe comezaba a tradicional campaña de vixilancia e control de alcohol e drogas que se prolongará ata o 21 de decembro. No que vai de ano, as substancias estiveron presentes no 36% dos sinistros mortais na provincia, en 5 dos 14 ocorridos, 11 en estradas estatais e 3 urbanas. O alcohol segue a ser a substancia máis detectada nos condutores falecidos, polo que nestas datas nas que nos xuntamos coa familia e amigos, hai que dicir claramente que coller o coche despois de beber pode significar non volver a ter máis festas. As sancións administrativas por conducir con presencia de alcohol e de drogas foron máis de 1.800 na provincia de Ourense, no que vai do ano 2025, e motivaron a perda de máis de 9.400 puntos. Entre a Garda Civil e as policías locais formuláronse máis de 300 atestados por delito de alcoholemia positiva, a taxa penal. 2 de cada 3 delitos cometidos contra a seguridade viaria en España están relacionados co alcohol. Esta tradicional campaña realízase en todo o país, non só en estradas interurbanas, senón tamén nas vías urbanas dos concellos que se sumaron á iniciativa. Na provincia de Ourense participan 5 policías locais: Ourense, o Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Maceda e Tribes. A Operación Kilo entra na súa última semana. Desde Amencer fan un chamamento á sociedade ourensa, lembrando que esta semana é a última para poder colaborar na 39 edición Operación Kilo. Desde hoxe, luns ata o venres 19, é a última posibilidade para colaborar nesta campaña de axuda ás familias empobrecidas de Ourense. Na maioría de supermercados da cidade están os carriños nos que se poden deixar kilos de alimentos non perecedoiros. Os petos están presentes tamén en máis de 300 establecementos para poder deixar un donativo. As caixas están en multitude de entidades, organizacións e sedes, e tamén se poden achegar ata as instalacións de Amencer alimentos, xoguetes, roupa ou diñeiro. Todavía se pode participar en kilos por alimentos, tanto como persoa ou como asociación. Este venres 19 será o último día de recollida destinado á campaña deste Nadal. Amencer dará por finalizada a súa campaña este sábado 20 e advirten que xa non autorizan a ninguén a recoller alimentos nos supermercados, nas empresas nin nas casas particulares. Soamente quedarán os petos no pequeno comercio e algún evento deportivo. Todo o que se recade será xa para a Operación Kilo do vindeiro decembro. La Fundación Amigos de Galicia presentó en el Centro Comercial Pontevella la campaña navideña Comparte Ilusión. La Fundación Amigos de Galicia presentó hoy en el Centro Comercial Pontevella la campaña navideña Comparte Ilusión, una iniciativa solidaria destinada a garantizar que ningún niño o niña en situación de vulnerabilidad se quede sin regalo. Ao Centro Comercial Pontevella, pois agradecidos á Fundación Amigos de Galicia poder colaborar nesta campaña tan solidaria, tan fermosa nestas datas navideñas, en as que especialmente creo que todos pois queremos ser solidarios e que todas as familias pois poidan disfrutar pois de todas as mellores posibilidades para disfrutar o Nadal, especialmente os máis cativos, ademais. A lo largo del año y con un repunte significativo durante la época estival, la Fundación Amigos de Galicia ha registrado en Ourense un alto volumen de solicitudes de ayuda, motivadas principalmente por la situación de vulnerabilidad y la falta de acceso al empleo. O noso obxectivo é que ningún neno ou nena quede sen o seu agasallo nestas datas tan especiais para a infancia. Nos queremos agradecer e convidar a todas as persoas que poidan a realizar a súa aportación. A campaña iniciou o pasado 5 de decembro e estará aberta hasta o próximo 5 de xaneiro.
Logo tamén indicar que tamén se pode realizar a través da página web unha inscripción como rei raíña, que isto consiste en que se faría chegar unha carta á persoa que o queira recibir e nela viríanlle unha carta personalizada por estes menores para que poidan elexir un agasallo. La campaña prioriza la recogida de juguetes nuevos, seguros y adecuados para todas las edades, apostando por un modelo de intervención basado en la dignidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Os rapaces e rapazas de Amencer celebraron o nacemento de Xesús con diversas actividades no marco de Sementadores de Estrelas. Cada ano, as rapazas e rapaces de Amencer, xunto coa Delegación Diocesana de Misións, organizan unha actividade para dar a benvida ao Nadal, Sementadores de Estrelas. Unha cita que consiste en anunciar á veciñanza que Xesús está a piques de nacer. Para elo reparten adhesivos en forma de estreliñas e, por suposto, non faltan as panxoliñas, creando un clima de ledicia e amizade entre todos os participantes. Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que es la noche buena. ¡Fuerte! En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¡Fuerte! Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que es la noche buena. A ver, una vez más. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¡Ánimo! Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que es la noche buena. ¡Feliz Navidad! ¡Bon Nadal! ¡Bon Nadal a todos! Ademais doutros rapaces e rapazas e colexios e parroquias da cidade, os rapaces e rapazas dos grupos Saltimbanquis, Andaina e ADS de Tempo Libre de Amencer son os encargados de converterse en sementadores de estrelas. O seu percorrido comeza na igrexa de María Auxiliadora para percorrer tamén diferentes rúas e rematar, formando unha estrela humana na Praza Bispo Cesario, arredor da árbore de Nadal con todos os participantes. Cantan panxoliñas e len o seu manifesto. Lembremos o acontecemento máis importante. O neno Deus nace para todos. Son días de moita ledicia, de celebración e de xuntarnos cos seres queridos. Aproveitemos para compartir con eles esta boa nova. Estades dispostos a facelo? Sí! O que nos escoita, estades dispostos a facelo? Sí! Eides celebrar con alegría o nacemento do neno Xesús nos vosos fogares? Sí! Pois desexámosvos unhas felices festas e que a estrela de Belén ilumina a vosa vida hoxe e sempre. Sede portadores desa luz con orgullo e amor e compartida con todo o mundo. Bon Nadal! ¡Bon Nadal! A ver, que se suelte forte. Ao finalizar, regresan a Salesianos para celebrar o Nadal en familia. ¡Feliz Navidad! Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.